spasili ste nas. Ovaj moj odabir da radim različite vrste obrade i različitih kutova da izvodim etno glazbu, meni nekako normalan, nije ništa zapravo novo ni za moji prijatelje, uvijek je to nekako, ta pjesma bila dio mene. Krenulo je tako da je jedan moj kolega, kontrabasist Tihomir Hojsak, mene zvao i rekao je ima jedna genijalna pjevačica, školovana je, čita note, pjeva sevdah genijalno i zanima je džez. Sevdah sam po sebi je jako tužan i ono što je najzanimljivije da su nama najveći hitovi sevdaha i one pjesme koje smo najviše zapamtimo upravo su tužne pjesme. Ja jako volim sevdah, a i sevdah mislim da jako voli džez, tako da mislim da je velika ljubav i velik izazov je to spajati, da bude ukusno, ne previše i da se nađemo na nekoj granici između ta dva svijeta. Moram priznati da je sevdah vrlo interesantan za pjevat. On iziskuje jednu drugačiju vokalizaciju i postoje ukrase koje morate koristiti, pjevati i morate imati dugi dah, zanimljiv je ritmizacija samog teksta, tako da on ovako, moram priznati, meni dosta veliki izazov.